Umugoroba mwiza bakunze amakuru y'iteganyagihe mugezwaho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ugiye kubagezaho nitwa Felix Mucyo. Kuri uyu munsi rero mu masaha yo mu gitondo tukaba twagize ibihe by'umucyo mu gihugu hose ndetse no ku masaha ku gicamunsi ahenshi mu gihugu haranzwe n'ibihe by'umucyo uretse uduce tumwe na tumwe two mu ntara y'amajyaruguru, ibice by'intara y'Iburengerazuba. Ku munsi w'ejo rero hateganywa n'ubundi umuyaga uringaniye henshi mu gihugu, kazaba henshi uhuha uturuka mu gice cy'intara y'Iburasirazuba. By'umwihariko rero ku masaha y'ejo mu gitondo hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye mu gice cy'intara y'Amajyepfo. Mu gice cy'intara y'Iburengerazuba ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba hateganyijwe imvura nkeya. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 12 ndetse na 17. Akarere ka Nyabihu kakaba ariko kazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu gice cy'intara y'Amajyaruguru uturere twaho naho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura ku masaha y'ejo mu gitondo. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na 15. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na 17. Mu mujyi wa Kigali ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba hateganyijwe naho imvura nkeya n'ubushyuhe buri ku kigero cya dogere Celsius 17. Ku gicamunsi rero mu gice cy'intara y'Amajyepfo ku munsi w'ejo mu turere twaho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse ahenshi ikaba izumvikanamo inkuba. Igipimo rero cy'ubushyuhe bwo hejuru kiri hagati ya dogere Celsius 24 ndetse na 27. Mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha yo ku gicamunsi naho uturere twaho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse ikazumvikanamo inkuba. Ubushyuhe rero bwo hejuru buri ku kigero cya dogere Celsius 23. Mu majyaruguru y'igihugu naho hakaba hateganyijwe imvura mu turere twaho ndetse ahenshi ikaba izumvikanamo inkuba. Ubushyuhe rero bwo hejuru buri ku kigero kuri dogere Celsius 25. Mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha y'ejo ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwe imvura mu turere twaho hose ndetse ikaba izumvikanamo n'inkuba ahenshi. Umujyi wa Kigali ku masaha y'ejo ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwemo imvura ndetse ikazumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bwo hejuru bwa dogere Celsius 27. Muri Afurika rero yo hagati ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba mu karere u Rwanda ruherereyemo n'ubundi turakomeza guteganya imvura mu minsi 5 ikurikira. Aha rero ahenshi biraterwa n'ubuhehere buturuka mu nyanja ya Atlantika ndetse n'iy'Abahinde bikomeza kuzana umwuka uherereye mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ejo rero izuba rizarasa ku isaha y'isa 12:06 ku masaha mu gitondo rirenge ku isaha 12:24 ku masaha y'umugoroba. Muramuke mugire ijoro ryiza.